پشتی زێدەبوونا هەژمارە کەسێن یەنگۆ تووشی ڤیروسا کۆرۆنایە دەبن لە باژارên قامشلۆ و حەسەکێ و ڕەقا و تەبقایê şaneya grîzê qedexekirina hat û çûyîna giştî ragihan li ser derîcahiya 10 rojan li van bajaran. Tago rêye bêgirtin li pêşiya belavbûna vîrusa korona û rewş ji bin kontrolê dernekeve. طبعا الحظر كامل هو وممنوعة. ev qedexeya derketina derve seranser e. Min ji xwe re pêwîstiyên xwarinê kirîne. Ez wisa difikirim ku ev biryare tiştek gelek bi sûd û baş e. Ji ber ku temasa civakî di nava mirovan de rû nadet. ما في غير هالاسلوب هو الناجح. Beşeke ji welatiyan divê qedexekirina çûn û hatinê de ya gohatiya ragihandin dibînin ku bandoreke wê yî pir xerab heye li ser jiyana karkiran. Yên got dabara jiyana xwe ji karê xwe yî rojane digirin û dabîn dikin. والله باشا ونا باشا بيجمع شما أنا فقير هن حقي ناني واتنا تفهم كر يعني ساعتها وخش أفشي قلتي باشا بس يا أخي فقير مال خراب كرن تفهم كر والله متخوازن باجاري ما بخير با Li gorî hevserokê desteya tendrustiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ku metilsî heye rewş ji bin kontrolê derkeve. û bi taybet li bajarên Qamişlo û Hesekê û Tebqayê piştî bilindbûna rêjeya kesên yên got tûşî vîrusa koronayê dibin li van bajaran. û li gorî wî got di wextekê de ye rêveberiya xweser bêpar e ji wan alîkariyên tendrustî jîhanî. مخصوص ام دوام بجار دجي قدخنا شنو هاتن بدن ستاندن وجبر مترسي دوا بجار ده هي كوهيد هيدي بر روشا كنا باش ودشي امكانيه جوج بن كنترول در كبد و هر چار بجار ده هبو جواجي قدخنا شنو هاتن ده روجا تستاندن حياني روش هيدي بر برامي كيف هري بر كنترولير هري امنهن يديج بن كنترولي در كبي نا سازيات النورسيه جهاني جبوني بتايبت جبوني كورونا او اركاريين بيويست جبوني باكروجات السوري حيا رجائروشي نهاتي كرن اركاري قلت كرن كان ضعيفا نلقور احتياجي هي روج بروج هجمارا کسین ینگو توشی ویروسا کرونا دبن لهرمین ریفبریا خسر زیاده دبه و تانوها ولاتی بخمساری نزیکی وی نخوشی دبن و پابندی وان تدابیر و ریماین پاراسینا کسایتی نابن برانبری ویجی کلتا تندروسیه لهرمین ریفبریا خسر لاوازه پشتی 10 سالان شگریزا سوریای دارا برکات کردسات نیوز قامشلو